Pozdrav, ovaj put ću vam pokazati kako da izmodelujete neki komad namještaja na osnovu fotografije. Prvi korak je da ovdje imate aktivirano ovo Match Photo, međutim ukoliko u ovom padajućem meniju, odnosno u ovim karticama sa desne strane ne vidite Match Photo, prvi korak za vas bi bio da ovdje idete desni klik, Manage Trace i da nađete Match Photo i da ga aktivirate. Znači, pošto je kod mene već aktivan, to ću ostaviti. I onda nakon toga idemo ovdje na ovaj plus New Match Photo i pronalazimo tu fotografiju na računaru gdje smo je sačuvali. Idemo Open. Znači, cijela poenta je da se ove perspektivne linije, ove crvene i zelene, prilagode perspektivi objekta koji smo fotografisali ili koji je neko drugi fotografisao. Znači, šta se radi? Ove zelene linije se prilagođavaju perspektivi koja se sužava na desnu stranu, a crvene je ono koja se sužava na lijevu stranu. Ako nekako pretpostavimo da je ovdje ta neka linija razdvajanja, znači ova ovdje vertikala, znači prvu tačku ćemo krenuti iz donjeg lijevog ugla, pa ćemo postaviti ovdje drugu i onda ova gornja linija na isti način, znači idemo na desnu stranu ovog stolića, idemo gore što preciznije. Kako se pomjeraju ove tačke, znači ne klik klik, nego klik, držimo, pustimo i znači to isto ćemo odraditi za ovu. Sad, na primjer, ako nam je ovako fotografija dosta tamna, odnosno nema dobar kontrast, mi ne moramo koristiti baš tu neku poziciju dole na podu, nego možemo koristiti čak i ovu prečku pod nekom pretpostavkom da je ovaj armarić zaista precizno izrađen, da je sve po 90 stepeni i onda se na to možemo osloniti. Znači, ja sam ovdje stavio sa vanjske strane ove prečke i idem gore na kraju, postavljam na gornju ploču i ovu posljednju liniju, tako da je sada perspektiva praktično prilagođena fotografiji i na kraju je potrebno da koordinatni početak našeg modela ovdje postavimo u dno gdje bi otprilike bio i početak ovog armarića, otprilike tu, i kliknemo Done. Ako nismo zadovoljni kako smo to postavili ili ako vidimo kasnije da imamo nekih problema pri modelovanju, možemo to malo prilagoditi, znači ovdje ide se na ovaj zupčanik, odnosno na Edit i onda možemo ponovo ovo pomjerati, namještati i tako dalje, međutim to mi sad nije potrebno, znači idem Done i krenut ću da crtam. Znači, prva stvar, krećemo ovdje iz koordinatnog početka na desnu stranu i sad ovdje u donjem desnom uglu vidjet ćete dimenzije. Ovdje meni kaže da je to nekih 390 cm i iako ja znam da to nije realna veličina ovog stolića, ja ću ipak nacrtati otprilike tu liniju. Krenut ću na drugu stranu, idem gore do ove nožice, odnosno nogice na zadnjem kraju i zatvorit ću ovu bazu. Znači, iscrtao sam ovu bazu i sljedeći korak mi je da skaliram cijeli model, odnosno cijelu scenu na osnovu nekih dimenzija koje znam od ranije ili koje mogu da pretpostavim. Znači, ako znam da mi je ovaj stolić dimenzija nekih 80 x 60, ja mogu pomoću ovog tape measure alata, odnosno ovog metra, da izmjerim da mi je od ove tačke do ove tačke nije 391,4 kao što piše u donjem desnom uglu, nego je 80. Ja kucam 80, enter. SketchUp će da me pita da li želim da promijenim, odnosno skaliram model, da. I onda će cijela ova scena da se skalira i ponovo kada zoomiram, evo sad ću da provjerim znači veličinu, odavde do ovdje je 80. Sad, na drugu stranu mi je potrebno da imam nekih 60, tako da ću ovo malo da produžim, što jeste realno, jer ako vidimo znači da je ovaj drveni dio izvan metalnog, logično je da ovaj pravougaonik ide izvan nožica. Znači, njega smo nacrtali i gore onda izvlačimo visinu. Visina je, vidimo da je to oko nekih 40,5, enter. Onda idemo trostruki klik, znači 1, 2, 3, idemo desni klik, make group i sad imamo kao taj neki
generalni, odnosno sveukupni volumen objekta i onda možemo ući malo u detalje. Znači, bila bi dobra ideja, znači, da prvo pobrišemo ove sve površine i da samo koristimo ivice i onda ćemo gore nacrtati jedan pravougaonik ovako, izvući ga dole pomoću push pull da vidimo koliko nam treba, nekih 1,6, enter. Onda idem trostruki klik, idem make component i ove ose, odnosno plavu osu ću da namjestim tako da mi ona prati smjer godova i onda ću gore napisati gornja ploča, create. Sljedeći korak je ponovo da nacrtam još jedan pravougaonik, njega izvlačim dole da vidimo 13,6, hajde da ukucamo 1,3,4 kako bismo imali sveukupnu visinu od 15. Znači ovo ću ponovo, hajde mogu da napravim grupu od ovoga i onda ću, evo sad šta se dešava ako zarotiram. Meni se pogubi ova scena i vidim samo znači ovaj kvadar, njega ću ovako da uvučem unutra 0, hajde recimo 3 ili 5, ne znam, vidjet ćemo. Znači ovo ću dole da spustim, da vidimo imamo li rupu, ako imamo rupu samo prevučemo još jednom liniju, ona će biti zapunjena. Ako ponovo kliknemo na ovu scenu, vratit ćemo se na ovo što smo već postavili. I sad vidim da sam možda previše ovo izvukao, odnosno uvukao, tako da moram da vratim na primjer 0,3. Tu ću raditi isto i ovdje i sa zadnje strane, znači dupli klik da ponovimo prethodnu komadnu, odnosno vrijednost. Šta je sljedeći korak? Znači moramo da uradimo ove dole metalne nožice. Krenut ćemo odavde, znači crtamo ponovo jedan kvadar. Ili hajde malo na drugačiji način, nacrtat ćemo ovdje 1,1. Ovo ćemo da pobrišemo, napravio sam malo greščicu ili greškicu. Ovo ćemo dole znači da izvučemo i sad da provjerimo da li nam ova nožica, da li njena veličina odgovara ovome što vidimo na fotografiji, pa iako nije na pravom mjestu i nije idealno, a nije idealno zato što je svaka fotografija ima te neke aberacije, odnosno deformacije, ne, sad zavisno da li se slika fotoaparatom, mobilnim ili ne znam čime već. Znači svaki taj objektiv ima neke deformacije, tako da nikada nećete imati onako idealno poklapanje ovog modela sa fotografijom. To se može desiti jedino u slučaju da ubacujete nešto što je renderovano, pa je onda tu matematički izračunata perspektiva i nema nikakvih deformacija. A također možete, ako se snalazite dobro u Photoshopu, malo da ispravite tu perspektivu. Međutim, to je za ovaj nivo, ja mislim, možda nepotrebno. Znači, ovdje ću da napravim ovu jednu nožicu, od nje ću napraviti komponentu, nožica. I onda ću malo da je pomaknem, na primjer 0,5 i 0,5 na ovu stranu. Onda idem komanda mirror, klik, klik, klik. Da li želim da obrišem original? Ne. Da vidimo da li je ova postavljena kako treba. Pa, ne baš. Možda da vratimo to. Vrlo je moguće da u stvari ona ide na samu ivicu ovog drvenog dijela, tako da ću to da vratim kao i ovdje. Znači move, klik, klik i onda idemo to da kopiramo i na drugu stranu i onda ćemo da odradimo i ove prečkice. Znači ovdje crtamo jednu kockicu 1,1 enter, nju vučemo do druge nožice i namještamo na neku visinu od 10. Onda od toga ponovo pravimo prečka, set component axis, ajde dobro, ovo mi je više navika nego što je potrebno. A ovdje idemo copy, znači move, control držimo, klik i onda ponovo crtamo 1,1, pull
i onda ovdje uradimo još jednu i onda to iskopiramo na drugu stranu, mirror, klik, 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 no, i imamo naš stočić. Sad ovdje vidim također neki razmak na ovoj ploči, tako da je vjerovatnoća da su to dva dijela. Ovdje ćemo napraviti neki razmak od 0,2 i onda ćemo ovo dole da spustimo i onda ćemo obrisati tu liniju i ovu ovdje. Šta smo dobili? Znači dobili smo ono što nam treba, potrebno je da obojimo. Ovdje ako uđemo u ovu komponentu ili grupu, potrebno je da je obojimo. Znači šta možemo da uradimo? Možemo da iskoristimo ovu fotografiju ili scenu i da kliknemo na ovo Project Textures from Photo, tako da će ove teksture sa ove fotografije biti projektovane na ovaj kvadar. Međutim, evo vidimo da ova tekstura baš i ne paše idealno, tako da bih ja radio u ovom slučaju iskoristio nešto što imam sačuvano, odnosno u svojim materijalima od ranije. Ići ću ovdje možda na wood i naći ću neku sličnu ovakvu teksturu, hajde da kažem ova. Sad, pošto kod mene godovi idu ovako gore dole, šta radim? Znači idem ovdje ova površina, klik, odnosno select, desni klik, texture, position, rotate, 90, enter. Sad da bih obojio ovo isto i sa drugih strana, znači idemo ova paint bucket, kliknemo alt na tastaturi, odnosno držimo, pa onda kliknemo na ovu teksturu iz koje uzmamo uzorak, onda bojimo ovu stranu, bojimo zadnji kraj i bojimo lijevu stranu i to smo obojili i onda je na kraju potrebno da obojimo vrh. Kao što sam ranije rekao, ako postavimo ovu ovdje plavu osu u smjeru godova, znači ne moram pojedinačno ponovo da bojim svaku površinu, nego bojenjem komponente oni su postavljeni kako treba. I na kraju ovdje idem neki color, odnosno boje, da izaberem neku crnu ili tamno sivu za ove noge. I to ćemo da obojimo, ovdje ćemo izbrisati ovu bazu. I onda ćemo od ovoga sve napraviti komponentu koja se zove stolić. I posljednji korak koji možete uraditi po želji, možda i ne morate, znači da dodate neke dimenzije. Ovdje 60 i na kraju visina 40,5. Možete uraditi eksport u PNG, JPG i to bi bilo to. Ovdje možete dodati još jednu scenu i završiti se ovim modelom. Eto, nadam se da sam vam pomogao da u nekim situacijama kada morate da ubacite komad namještaja u neki interijer, a imate samo fotografiju, da možete na osnovu te fotografije to da izmodelujete. Pozdrav!